Mevacho Mame Franchia Ekesia Emma, baby bia, o bia, ne baby bia, o tia, ne baby bia, o jina, ne baby bia, o nam, ne baby bia ra, o prapra. Be one man, o pra. And I say, any one crowd in Yami Adom. By Minister or Greater Accra at the Aprapre Jumayasa Babio, Yesusana Yeteko Beno, Media Teme Crassi. Tim Crassi 70 women mu papa Buns one more see from Obeji town council for near friend near kind of tankers send ya bon tankers say from a town council for Buns on beba na omo be wura me maame ka bete na maame ka banku me maame buffalo tin maame ye sweet bad na omo ba enema wa ye aduane omo nyina omo biebie so hwe se wa hohuru mu ana se onhuhuru so ne se ye die hu nipa de me nwa se ya Ghana ene apratetia ye ni atimi guye hu fisa but yen baby etete yen no baby be free de etimi me fie me piano pa me hwa abontene wo nyina na maka kire me baboy ne se mpacho ahanom ye. That is how I was brought up. Etimi me nema ye no bi wo no ma enye ne yo me di free kurase Kubin local authority. Good morning, Bajo baby, so winti me da nyame Adom Adom 106.3 and more Facebook wa me wakwaba or radio so me wakwaba. My main call to be intro. Can a mother forget the baby at her breast and have no passion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. Isaiah chapter 49. As we about time, about friend nominee no for the really bit to me a free. The bar or nominee for no. That is a big question. And no, I was thinking through the scripture. Pay from 2 o'clock. I mean to me now. So 1:30 to 2. Now me Gina baby and I say ready. We really bit me a free me I was asking him. Maybe some questions be no. Maybe say nyame questions. And until we really free me. Nyame we really free me ana. Nyame ayo batampa. Wa yeja eno san ye na. Enti ana enkra kasa bi ye mede. Atana anyomo. Atana anyomo. Pegi nyeza na ye Ghana. Atana anyomo. Nyame batampa wa san ye obatan wa san ye bema. Enti nyame no okura enofo akese ewo ni nipadua. Yemfa ye ni hunu. Enti adana obi se no se ase obi a oyo obatan no. Ase ni wiri betimi efiri ne ba. Otua nofo ano. Me ye ozo ase metua nofo ano. Me go so nom nofo firi gurade ho. I've been sucking the breast milk on a daily basis. I'm sucking breast milk. And no fusio. And no andi yadumo. Yanum firi gurade. Ne nayase. It is a wood here when you're ready so bet me anom nyame no fusio dia. Duma fidie na ne kope baby a. Omo de. Entuatu anense hunu na be ye omo de. Ba me de. Me Owusu-Ansah de. Adom odi adom menese esese menom no fusio. Efri egurade asem. Ereti obisa se ase oba tan wire betimi afri ne ba. Wotua no fo ano. Ahomachi maybe say nyame be say ready to wire be fi me be abofro minyini ye enye age na wo nyame age betumi aduro no frititi ya chiri kosi da chiri da so ye nyame ba tampa ehuna bobere ehuna nyankwa enti me de me ka kire one se wo nyame se so obatan ne wire be fri a ono de wire fri me no me no Arapay found some ball cocoa ne catcher on Jose. When Yami really free me, Owusu-Ansah. Yes, Mamma so for crowd and Zabon cocoa. Yami really free me. No matter how the situation may be,
see and sound. Yami you didn't free me that. What a trotro, what a taxi, what a bus, a VIP, and as a STC. And I be a walk out for plane at the Abagana. And with Jimmy Kemrika airport. Catch it on say, when Yami you didn't free me that. The soldier near it, and a Messiah or Sopho. When Yami didn't free me that. Hey, they didn't ready with free me. If I don't mind Panini and I do Dankwa on Cam, me I will name him by Uradi and even free me that. The Archbishop may not remember me by Uradi and even free me that. Pentecost chairman, bet my basin and one Kame, then so Uradi and even free. Methodist Auko or Sophon Cow. Let me say Uradi even free with that. SDA and paying for no bet my bason cow. But God. Good morning. And the way I say my person will join home. Isaiah and woman, it here dear nine and crown. When I'm even free. Oh, people when you see you already even free with that. Already even free with that. Let's say already even free with that. We are some pocket to you. Already even free with that. Already even free with that. Already no one be na no account. What's say or bad time every bit me free neba. They just say nyame person wa catch them no be no say. Yeah ma emma ono. Enti dividend me free. Adwuma no enkoso se ne ye ko. Be already dividend free with that. Already dividend free with that. Machina me ne ababa wa bia bibi tete no me sorry na me friend no say matisi yesi nra na wusu e de ne hawo o kana asem na say na say forget about it. You don't know who you are. You are a covenant child of God. Would the microphone to your bribe? Would the wound to your bribe? But a would be ye. Train and answer said, obey you. I was your obey. Make say, and no queer day, my main show crying a man can't you say, and rather be cow. They wouldn't free. In fact, we're crucial or non and some. A radio crucial, a one and some. I may say, I mean, some be a whom may say, Owusu-Ansah be no Cassandra. Debbie. I'm a different person. I've been connected. Maybe you could want to ask you. I made my say tattoo. I want in some. Me Owusu-Ansah and Amosa. Who debate moi? Winning a mere case. Who Bobby Dia? Winning a mere case. Who Siamia? Who per se is you Shirameke? Because men who Shiramia, Yami Bishra. Once so we Yami Bano, Sani Yamiayo. I am connected in the hands and the palms of God. And why a bit me me Owusu-Ansah every Winyamen Sem. Oh, Jai. Chawa kuma to yam. Kashegbe kura. Kashegbe. Because Winyamen Sem. Good morning. God bless you. So do a video to one more Facebook Makwaba. Enjoy the program. Enjoy the service. Yeah, the offering born be house to house. One more South Africa, more the chess and never the offering board be house to house. One more Dubai, one more Britain, one more Germany, Holland. Maybe I will be on the share the program and let other people enjoy. Mami comrades is here. Mami so for her. Nikuno osojeni ewo English and was a disofo. You see we free asojemu disofo. And you yebeka ho asem. Yebedi ho nkobo. It is important. Osojeni I just say what jogo British soja. Easy o. Because every day I say come dey wo. Mami so for post we on we ja who be so be ja you. Na ukru we ja za ze also be disofo. It is so beautiful. So beautiful. So beautiful. So beautiful. Glorious days are coming. Messi, when you made it in free. Good morning. I'm in Combra. Now, young to us so in free, baby. I'm in a way, Druya. Your friend is Salama to Muhammad.
Pastor Mitio pa me Muslim but Mitio pa me pesa me mame efishia pa me mame de Hawa Muhammad or Obuasi akokere so for me mame ye mame oka busua bomu me mame ye ka mame me mame ye mame papa pa me mame Hawa oye Muslim so fu beje di se bibi hayen na se ohwe ne maye nkola num bibi hayen na se me maame hwe no onye ayi a ubeje di se me maame Hawa otimi dwane ekompaibo otimi dwane kompaibo otimi freyen wose yembesene yenkompaibo etimi dwane kompaibo wo bebi ame papa nim se ye kompaibo me maame ye maame oka busua bom ye nkola num me maame ye be show ye be dio me maame me papa fees me ma ye wo ye nya me ni fie me hu se me papa mpo wato atade da bibia ye me maame Hawa me maame Hawa ye maame papa maame ye tene so ane asori me maame Hawa sofo emre bi me ni me kuru ntawantawa ba ya kwemu ma wo nkola mienu na menyam de otoso miensa sofo me ya madwen se meja ya aware me ma me ka kire me se aware bia ni ho eye papa aware bibia wo mtawantawa wo mu ya ho kire wo mu ntimentina ho nkola miensa me de omu be ko hefa sofo me ma me se me bompa ya tawo no kunachi me ka hye nyame animonyam se ende maware aye papa nyame ahye me ni me kunanimonyam sofo Owusu-Ansah me maame Hawa me maame ye maame papa de bia ya na me ka se me wosika nka metodan ama no me wosika nka metontoma papa bia ma me maame Hawa efira sofo Owusu-Ansah me maame Hawa wo ye maame papa maame aye trina ye mpanhwe sofo Owusu-Ansah me maame Hawa ye maame a papa me hu de menka me maame yale enso me maame na aye ne enso me maame be sorry yakasa anti bibi hayen ya me maame be kasa me kwakwo hwehwehwefo bi no abompa ya amamo me maame oye Muslim enso me maame timi dwane ekope bebi a emwafri bia de manema sofo Owusu-Ansah me maame Hawa oye maame papa maame beni maame ametene so anama sorry ya ka maame okabo maame na asama okane se munyina amonya baako me bompa yese obia besi dan no ni kunene ne matine me maame Hawa ya maame papa sofo nyame hirawo won hirawo ndede se ode ndede ya maame fu nyina bidi de sala. Oh my God, this is a program. It is not for Christians, it is for Muslims, it is for Hindus, it is for unbelievers. It be Nyamia Adom, the Jumede media. Obasuna Wujibia, Tia with humility. What a bro for that? Humility in calmness. Because that is what we do. We try to reach out to all the unrich people. When now, yeah, co and change, yeah. Say you may the co and change. Thank you very much, and I love you all so much. I'm a son, and then my command is off. Good. Hello, good morning. Another me person me dedicate another Emma me mame awo me basa so. Mame brebe ewo Emma ho. Wo baako 12. Mame ye be bibia eye mame. Ye didie ye school ko ye bibia eye mame. Me kai tama ye ko school. Ya pam ye school fees ye ba. Ye ko ye papa nche ose mun ko mame ho. Na yakọ mami ena obema ye bibia me bra no mo nyina school fees mami we ya na etua me kai da bi na me bra peni de odi me di nechi amo pamo no school or registration fees ho
Oba yo be ka kire me maame. O ka kire me papa so oni bi. Na maame tete ohu de oye ne ho. E ho ano ka se o amba bi wo fom no kokan mei aton no de amano akotua. Ampa me maame ma kofre nipa na obekwa akokan abai na papa ya akokan abai me maame kan abai nyina na osu esan se onim se abai no hyem na enyi a e wo sika obeche e na oton no sese nso na enyi ye na so se ne ba school fees nti o se onye den onton o kan nyina na osu o kan nyina na osu maame eton abai ni nyina wefo no mu oje sika no wanfa rada mpo eno de bre mi bra se beje ne ko Richard fakọ ne kotua mami aye nyoma bebre amaye mekai ta mami wa secondary school PTA do na me frɛ efia e mami se liziminti memba na so me discover ma papa me papa bana ye PTA na waka chancelizi o mami ama miska bia se me fambre wo na me kura lori fepe no de mami aduane sika kura wanfa mami nti ska miniska bia me mo ampa me papa beba PTA agi se me mami ene be ma no lori fe me papa beba besra me a agi se me mami ene be ma no lori fe ansana odi aba breve nya mami nya ye kan ne da nyina ne se nyame o hira no ne de Anastasia Jodope nyame o hira no no ma no kwatintin na de awadua no enye kwa e wasase so nyankopɔ ebegu nsuo amani ama wabetwa ansana wewu this year obedi 78 years nya ye ka nyina ne se nyame o hira no no ma no kwatintin na ome wasase so me sa bisa ne dai ema nyina Ghana nyina any Church of Pentecost nyina me bisa ene dai momo nyame onhira ma bebre no ma yenkwa wasase so Reverend Medamasi I say me kase me bobo voice notes emma recorded the amame no say me boni nyina mentimi nkasa bio mentimi ntojum bio me maye enye bibia bio because messages upon messages na metimi ahye bobo nyame adom so say this week, next week, it is all for mothers. Maybe I wouldn't say Mother's Day and me manin twemu kwasada. Dear me mammy no me life me manin twemu kwasada. It drew me mammy that dia cheme feni agro. Ebusia me yen said yeah bo World Cup no. The World Cup cry. This year nyadia will be winning answer. And Muamutie wa Barcelona, Muamutie wa Dubai, but was more treachery. If I also one, also France. Mama wa France, baby awa, when they may Sumbiana. Thank you very much for the country, the town, the city, and the village where you are. Debi aye be mami aye, debi aye beda wase. Ubi maufie enkonkoda kom de biarada. Na mami mi say oh yes mami ni biana. Ana we ye mami a wo man krampo aduane die ehon haye den. Na mawo scripture gina so dada catch say we nyame say aso ba time every be frene ba akokwa wotua nofo ano ana. Nyame bisa o se betumi abasa because nipa adwene to brebi enye se betumi abasa nanso me awurade de me ata na anyomo me mane nye adwuma sa se me mago ye Owusu-Ansah
ana maame sofo ana pegi amadonko ana wo tena ana wo efia o rade so won mane masa ahomachi me bise nyame kosa ese ade wure fimi ana rade nti wure fimi unofo ano ana me nom ndi baby akọ ehifa na meko ese nyame opomia na meko bidi baby ya bio. Beloved, draw closer to him this morning. Emenyina yedie na me maame de wo chen wonyina. Maame sofo. Bibia ye fine there. Nyame adaruma. Na ho de akua na akoso ya na ya. Me de akua. Akua entina ye woda. All right. So meet ba your president is also the ajeku. Ayo. Ajeku. Kweku adodankwa akufu ado. Eti ukua da bia me heda me ye bompa ye ma no. Eti ne ya wo hanemu ide. Empire we wo bonso ya na ne drivers ne security men ya de no mo bie radio no wo fie ho. O mo se de bie na o mo tie. Say ye bompa ya mo. Enso bi mi ni mi fie o. But that is our responsibility. It be so bompa ma obia wo de kwaku ne obia wo de akua na ma ne nka ye nso ye de ya wadafo no na ma ne nka dwadafo na je say wo de amafo ne efia me ma be de efia me yire de efia na je say e na ye ukua da mpaibo ye po hanu ma no ngotwe ye ko ukua da mpaibo dance my it ukua da mpaibo Mami Felicia. Jogu. Ebusia fo mpacho ba bia wotimi ni sabre bia. Enyina ye bompaye. Yeda wasi ye nyankopon a wo hihye eda ene emere. Nyame unim ne enti a wo ye ne sa. Na wo nyame unim ne enti a wo mani pa bia eba eda wo nyame wo pe. Ene wukua dade ye bompaye gya omo anyame omfisa eda mu nyina hye wonsa. Osuru hini ene de mu nhire nyina me mpabo ne sema ne nti won entoa won. Ewrade wonsa ne nyuma ma ne nye efe. Ewrade wo ma mo nya brempon. Ma nyama mo asefo enchene. Owuo ne yade de nyame ye yifi wonso. Ma bambo nye kese wonso ye hene. Oh, wutumi ade nyina ye nti ade dan wa nyame ye mu hyehye ye. Esanse ni me ese mu sa ye mpo wa ye dada. Ene de ye da wasesa bompa ye mampani hye wonsa. Nyame wo na wusi hene, Ewrado na wusi hene. Na sabre na wodu boni abesi wo man so hene. Ni bia ni nyansa nyina wo wonsa mu abia. Ye pabo ni se Ewrade fadom ne. Ni kan je mo ade di ni kan. Ye pabo ni se Ewrade bia nanim pon. Na Ewrade ba bibia peso ko bia fa ni kodu. Oh, mo matwa no ho ahia ye hene. Ewrade bo ho ban. Mo makoma pa nyamo ni papa di be ye adwuma. Na nyame so mai ekoso a. Nipa nyina be hye wo nyame wani mo nyam. So boni fu bia so bibi wono so a. Nyame ye nyankopon na no pa boy. Wo se du otu am na no na hyimu. So bi abo akwa ho popone a. Ewrade mo no anka san hyimu. Na nyame wakwa pagya ni gina ho. Ewrade ne mambu Ewrade enya fe. Ewrade enya fe. Ye pa boni se ni obedi ni obedum nyina. Edu Yesu boja atew ho. Oh, wutumi ye mane broso. Ewrade ye koso amu akwani munyam enye kese. Ewa manyina. Mani din shita manyina. Enipa ente se. Wunyame wo ni papa bi ewa Ghana mamu a wodi na si wo man so. Anopa boy ye hyirawo. Ye bompa na nyame agya eda ka ni nyina so ni pa hye wonsa. Ewrade fidwo ada kope ni kwasiada. Obi bia nyame ye wo ni wo mu. Ewrade hyirawo. Ewrade hyirawo. Ewrade hyirawo. Bia wasuru musro na bia wade kura danso. Na Ewrade be yo bia do ya nkra. Akoma so ebisade bia. Ana no pa bo nyame ma ne mbremu. Ye fo ni mo nyam hyema. Ye jawa kwa so a. Anopa boy wabagina wo nyame wanim. Adom Ahengua ba wanim. Nyame wo na wafrɛ no asofodie mu.
Hey, Yewura, me paboni se Eradi fa wonsa ka no. Bie nani na bie naso. Eradi mani hu na wonte. Na waka so ma utumi ni akire. Eradi mensa nkyire ni nsi. Na ni pe hu se wo boni a. Nyame odina ba be ye adwuma yi. Wo nyame utumi di na chi. Me ne ma hye wonsa. Eradi yenim se domani chi ne o hye takrache. Eradi bɔ no ho ban. Ona yire ne ma. Eradi fa wonsie. Eradi fa wonsie. Eradi fa wonsie. Eradi se na wa sorry gina na nyame se otu nyuma hye nyame animo nyamo a. Woni ni nuanu no mo tu nyum nyina. Eradi mensa nkyire ni nsi. Eni pa hu se ampa wo nyame a wo frɛ wo no do mo ye adwuma. Ye gye adwuma fo nyina hye wonsa. Eradi ka wo ho. Na ni woni ni yie. Ye da wasese waye. Adum bojani nti. Amen. Sofo Mame Felicia. Papa. We intercessor. Nampacha. Intercessor. Nene, etina ukuya denti washe white. Na ukunu yesu jana unsu yesu jani biana. Papa pacho debi na mini nyina ni didi. Udi nyina ni di so jana. Okono mana miyam shishime. Tini wakoko. Ay wako Iraq kuni bi. Hey. Na papa na nye easy. Na nye easy. Nti wako ensa nko na oni nkora ne ho. Me ne nkora ne nko a. Satom na obefa ye nkyeye. Enti ye koe no oba fie. To wo fie no mde bebo notice say okọ deployment. Ti na danfo ba ko frɛ me. E frɛ ni dua, they say kura wo Ghana hanom. Ozo yeso jani. I know yeso jani, but they say no one sign off. Enti of me so me baba akọ yeso jani wa America. Yo. Ya me di ni besi. Oh, di ni besi. Enti papa be frɛ me bra say I say ye di ndi abebo so kọ Iraq nti onye mra. Nti na so twa so na o sign ba. To ba ye kọ ye medical check up ni bibia. Nti omo be kon so edi ka hye pom ne manyina akọ. Sa? Ti eja emre so ye. Na edne ko ba bia esese okon eje drive no ko me eda baako wa na drive no ko he me eda na drive sata na me drive okay de ko duru honum no papa sojafo no se de aso mani age wo mo ho no say wo ko enye esu na de uncroft money we were trying to do that eje ko ja no kwa nti okoye no ekon ni sha se daddy na enye easy me bompa yetimi susa na okọ no ka kire me say so okọ na BBC a e ba be bom mama ne ansana aba national news ti so bi bopon a me yem say dem yem hye me no daddy na nya asem keto me susa no sa kan bi o se ti so okọ no ka kire o say owo ko ano no se BBC a woni e be ba be ka kire o first ansana ba media. So you see how it goes? Yes. Ghana is not like that. Ghana di antisa. Siatra. Ninkura sesem. Obi ukra ya ebusuafo nti na eda social media. Eti kire se wo mo 6 term no ya ye ne se BBC a. Ono ness of kin esa Owusu-Ansah. Owusu-Ansah na ba bontene. Ti da na nyezi me yem ti me him obi bopon kra be fan kwala ne no makodi agora na me yem ahim. Okay. Ti me dem pai bossa ti last mo hono mo am ti so bi bopon be ko bi ayo no a. Hey. Bibi na me say oni pedua na so sama. Oni pedua na wo sama. So mo hwe sama sama. Da se me gine ne na me di mi ka kofafo na me frɛ members no mi kuabo me keka musa wa ha gene kura da je me hu nia menya me ho mani agi abroso mani agi abroso enti obaye no anche ne sadi di babo so osako Iraq na msi ne nyamo nkrokro bia wo besane me ku sako Iraq nyame maso ene me di akwanchi me bompa yesu na satam no presiding elder okay ti ekwa no preach ye and now can say the table will turn ti na wo preach ya fa Mordecai ne Esther mo de no ti e be finance mi wra o gidi se so kon ya koi table no betimi atani no amu asa ano say akua me niema ya shepoko makwa training akwa medical check up bibia enti edan ya adechi ameko ti adechi ye ofan intade bibia no so meaning oye obi oye very calm
so o hye so jatade na dade beka se bibia bawura ni mu na ne boa ye du onante hu se yes onante mema so onante te se wa na because wo ban na me gina baby na me hwe nante a wo nante na me se na so for mama Felicia we di soja kakra na ebia na me sua fimi ku ho sua fimi ku no ampa daddy now see nyame the table can turn also akua achina dwo me ko baby adom ko no Portsmouth baby omo nyina kwa akohia no mako no okay ti dane de manya kokoduru anko ene na anko ti obompa e mai wie na me ko gina akachi na nyame entu refia na ti paye bebre ba me boye enti nyame wonkai nyame adai da mani sunisu okoye anche eno san ba fi the same day no and I'm saying mo shape na anko na wase bra betenase bra da nyame aye som no otiase ye nyankopon otiase na otie mpaibo wase frem na meje so na nyame je me so sabre na da de mi remfida obe no se akua mi kodru ye na yesi ne army commander hwehwe no to ko no ka chance wise medical checkups na aba ba mo kire se wani ehu long distance enti entumi fa nko hey Pentecost nyame da Pentecost nyame da de nyame wakeka no da buka ha wani nti ehu long distance ntumi enshuti enti entumi fa nko enti no se no ne commander ne je chin se me ye eye specialist ne nurse no koye ophthalmic nurse not me ask for a specialist many bibi ha many nurse no enya base when you know distance there yemfa because we be see your family can see the army to so gina ma bi ka chen say owura fi asem a oyire ka kire the table can turn me ba cho me ma mensa so sa commission na wo shegu kuro so me so shebi gu me so na ene okuana the table can turn in your life in the name of Jesus. Whatever God has purpose in your life in the name of Jesus, in Jesus name. I was here for so I want to send you idea na eko ono anso na atwere dwonwe enti so what to man who say was san hye nkom say was san hye nkom the table can turn enti otna asenaja mesine nyame wabedie sa kono onko bibiem ana mekato aso na ndadafo baako oye Zimbabwe ne friend meza na ye camp no so na hoye officers mess cause na me right officer to obey no say Felicia how come wise one is not going on deployment? I'm saying hey, Meza, my husband is in the army but his name is not in their records, so please you better stop. Oh my God. Tinyami Adom Ahengua bibio ne de ba asofudie. What? Ti nyame no okoswa ekaye. The table can turn. Yes, daddy. That's when you somebody read book. The table can turn. The table can turn. What about the topic? And now the vampire, but and no one am there. The table can turn. If you announce some pie boy, bear all night. The table can turn. What are you talking about? We are talking about the table that can turn. Yes, Wow. Because me shesenia makuja na kwa Monday no oko. Na nyame asan daddy. Na da mi refi o sa ko no aka sa hyeda ko hwe nani no. Okoye se hwe ha no. So divine. Hwe ha no. Ti nyame de no hu nyame hu ti say yesum nyame a yenjini ndi yenfa ye hu to no so na wotumi ade nyina table can turn. Yes daddy. Now we work can we mean for men sound to me so nyina menye dey but me mfa nyame sem ni agro I don't Mrs. Abodam ni kure preach I take it serious it me hu no wo ye kanyame sem a na wo mo se ene wo mo nsa ene wo mo aso keka wo mo se wo mo epese wo mo
to nyame asem ase no a ya no me mmobo because any given time nyame wo ye bi foforo nyame wo ye bi foforo the table can am pampa ateni ama ukuna sabe wa koku ni bi shut up ya mo Facebook ma wo se mo ka I receive it mimi jidi amedeji ya no munni bi a lot of people are writing a lot of messages. Me mama suffer no, me suffer mama no, me di for no, me chire for. I'm out for chire sem fa ho. Now so mama fa unko ne say matese wa chire nyum bebre. How come mama suffer daddy esasi fra santi achem kwa na say esasi free him fa yo daddy nyame nshira me das say Church of Pentecost mu sa odom na wom enti mi nyi asori ni mu na me ma bi say sa di de nka nyame de dom ya anka me pe ba me bo ho pa ya na ma na me ntehwe na me baba yare ye wo ma fo ono kwa ne abayo ti ade course with doctor say ohun ni ha no ye de ne ko checkups upon checkups doctor say ohun ni ha bo free tell say o ma bo mu yebu nam se nyame ba bia wo bia wo so ne ya resafo o man tampia kru na de say ya ready me ba ba nyame fa won saka no say say ware ye che ya ansa na ye wunti na ha me ti me bom pa ya ni akonche ne o ma shede ti e besan yako ti bi bom pa nam ti se asennwom to e wo madwen mu se nyame siesie fu nyame brana be siesie ni pedua yi mu nyame ni asebia oni oyare safu nyame ni atechi mabia mi nyame be yeniye meni dasu inarasa ayare safo na nyanu edru oni yare safu oni yare safu nyamie ni ekoye bia mi nyami be yeniye ti dadi me bo me tonyum no suya kanti na wo tuwo ya mesu many pa me hoso nam se anyumu yenya Pentecost nyom dada ena me fa ade na me tugu so nyame no kwari nim ni ye call check up no doctors ne se akwala na hwe ha ne biom bad over hadasa eji efiwa na mso odum na ba jina ho na they say no wo ya mama abo awura ma be hunu se enye se nyom talk wo a gift of healing and a gift that turn tables around because why am I say wukunu wo banso so ehu ato no woto adwom no bae na wo to no a adwom no mu ensem no asa wo ba no yade amen aish ti enam so that was the first song about sunsumu a ma wo to ye record yen so enti me enam se nyame do odom na ba nye Pentecost nyom dada ene se akomche ne mpa bone bible akenkan se mema mani koso okay ti medi akonche nyame asem kenkan ti afei odom na kwa bibi se so bi preach a me ho anasa asem na wo kan na efo mo nyom wow mentena se ntworo ebi a mekenkan bible me hu na bibi ekeka sisi anim na ekeka bubom na no so fo mo nyom wow ebi a mekwa adwuma ntempa me sorry cause me drive 1.5 hours on the motorway Debia ekoba Birmingham ekokro fufu se for no Hereford na wo ye adwuma ai wow timi drive eko Debia ti be fan say krum han ke be 5 hours driving ai bi because motorway no say on the motorway road infrastructure papa bi ho ti se bi am anya ti sense wamu you di fi e konsa wamu kwa fu bi e ho me hu na chen se be ya ye be ya maye ti se bi am kona e kwa ne wantina me tontrum nyame e wo me kem ame ho ananwom eto ma dwum ma fa ti tambia mo fom yinu ekita me
ti ba ko de me to nnwom egu so to dum gu so aha ti me be phone be iPhone and I say ba ko me pe phone me pa cho me pe to dum no gu phone so daddy what na ba ebia ye kwas nanse ye kwasra ye da ba ko na ne yere free. Okay. Tina Mira preach say osuru aban ni bomu na so ka cheche papa ne re. Honum na nyame ma me nyom 3. Mama onyom. Miensa. Ene me soro de ye keka nyina ma nyame ma onyom. Ye bo hun komo ya oba tan ewi de be free de be nyina. Who go through England na say wo de ya nyom. Amen. Amen. Ehonyom ho. Ehonyom ho. Abusia hanu ya Adom 106.3 be giri yese de wutie nyina no ye de show nkran ye de akasa kire wo se hanu mo de ye kan maame sofo oye Pentecost maame sofo asafo maame awo Birmingham and Mother's Day inti o sheda ba so ne maame ba be deep Mother's Day na me hwe video bi a me wono se man show ne na me show ne china na me hwe se de one ne maame senia omo bondra me de to me mo friend say me status and madam for be America and was sending me say, hey, the woman act like you and your mother. Saying, me name mama, Diagono. Was mamma sending away any near to say, wouldn't Antidora pepe, and read your mamma fame, I really makes my mom a fiempra. For video to a mamma had here. Mom will Facebook, they wait me a catch it. Mom will Facebook, wait me a catch a video, no cacra. But the way I wouldn't want my metano. And ochina beku kombebre yebeku kombebre enti watwere nwom ahodo say okay say de masheda buy masheda atro de 300 plus either so but mempe ha obi asa so for wise born mon show nene mama look at mama look at mama and daughter what mama mama so send your mama she no de ne tira vetero ho what so dey catch and na cross me the toffee be buy na that toffee dey mean me the better ho and I say ko pa ko kwanda so di aba we go back. I'm for Dibrika. Look at your mom. What no mom misses so much. What no mom misses so much. Nesenia, what no bonko moshe, lovely mama. Oh, sweet mother. Oh. What no mama mo bondu free mo frase na ona otisa na. Dampa chwan. Me mama ono ne mama wuntem. Okay. Enti ne ma no obomodi so be kan abom. Wow. Se ofi abonten ba no be se mo ako aduane amo anu awoni. Na osiri mo dwire nya so mama de no. Na empa no na e ho saare na wo de kire dai. Me empa no ato ama me no. Mama na to ma wo. Hey, mama so so what ya obi ochina be kan wasa ya obi abranti a me be so ne maame so de obi ya na je say ya obi ene obi ya me ya wada de me da so na bosumi we no ya wada yesi ye ne mini harvest to ochina me pe wo mo be boa me pe nipa be 1000 on be ba me 1000 e dey see asore da and achina say me ya ya wada for to get ready for me to do something for God, to do something for God. Me jina me mama na mo ya ne dia ma. Thank you. So me boa pa na makasa de be ya na say me ya santini ba. People are watching, writing a lot of things. Was it for the program gives you energy in the morning. I was here, Yapon. We are there, Yapon. What's about you and you want to say? Damn pacho, the mature ye 300 plus, but you go before so I'm try the uncountable. Hey.
Na say yetimi bi se nyame ho ade ma o maye ma no boro so sa. Kaka. Bear wo mic no, bear wo Peggy Amadonko. The best journalists. One of the finest journalists. Okay. O ti say obi pedwom no bi. Onim nyom twere. Nanso onim to. Debi. Now I know what more kutia. In fact, the throne room of God. Wow. I can see that. Peggy Amadonko. Me manager me producer. Peggy Amadonko. Sure. Oti reje hima. Okay. What we are doing na enyuma na ba. Na no kuro dampa so ya na ba. I dey say be concentrate. I don't make I said I see any agent the papa for some. Oh my God! Every time I saw, I can see the CJ Waha. They will come and continue the program. But ladies and gentlemen, this is nice. Also for my by say on any mame day Mother's Day the Yansu Nyame Adom and yet me a corner no dena asha ye bi se bisa de kosa kakra. The gidi yes and some ye bi se obi se nyame say a gift a while sorry hey. E radin ka memi biana. Oh, sorry, the gift in your church, you don't value it. Ghana high way, I check the Ahudoha, the Bielsi Ghana say, Ghana de Yeda, a boat to the song. Baby, be a free beer, the Pebio, who be saying Yamea or the Bibe Mount. Or besides a Pentecost in Yame, Yenimasa, do much at the Trenum, no one Trenum, as Antia Chimney or the Yum to the I'm actually the day. This is a movie, no, I know what you Damn patchway. But now on Tredum, no be saying Yameno, Pentecost Yameno, what Mamma Yuma Hodua. Hey, what are you talking about? I'm talking about Yamia. What's someone know, baby, or do Driano? But more than I the pair of Hono and Banin sound. Tables. Or 10 tables. What to me, I'm a new kuna, or fruit play. I call Iraq. Near Sam. What are you talking about? I was your channel better. I was your channel better. Mamas of let me call Abraham Umpire by Conca. They come who's and Crawford. Oh God, turn the table for me. Oh God, turn the table. They said the highest sorry. Highest sorry. The patcho mebre. And Nipa almost 500 year or hey. Obia turn the table. Turn the table. The more no more banner, the more no answer will receive this. So if you want to join on the Facebook quick, ask Onyamea Fnai Bompire. 1 minute prayer. 1 minute prayer. Just said the ordinary mammet here. Just said the ordinary mammet. What was this refer? Oh my God, this is amazing. And so one person will join us on the Facebook quick as he prays with us on the Bompire. Ne bayare or to Jumayari no it took oil. And the same grace is here. Mama Sofo Bompire. Ye Bompire busiafo. Nyame a wutumi ade nyina ye. So biye nyame ye na. Ena no pabo nyame krofo agye se wutumi sesa hyebre. Wutumi sesa niema, wutumi dane niema ni mane siye. Me pabo ni so bibia wotimi ne ena no pabo yi. Ewurade se bi do makoma so a ena no pabo nyame mane mrem ewurade sesa shebre sesa fo ewurade sesa niema yam pabo ni se ewurade e shodi kunkura ni monyam ewurade se hema esori ewurade nkrofo so na se nyame mo ade kan esta mu gira wo nyame wanim ama nyame de aka ntumi nya ho ye hode a ena no pabo mi wura me pabo se sesa ewurade turn the table the round ewurade turn the table no round na ewurade nkrofo for
animonyam shema Ewurade mejudi wa yama me pen Ewurade yama wom na won hye wani onyam wo ma bi ko Ewurade ko Iraq san ya Ewurade me pa bone say ye won krofo sa ni a wo interview na no pabo Ewurade mani nya good results Ewurade ni a wo tu kwa fa ni kodu ni a wo pa wo Ewurade fa dom no Ewurade ni a wo ya Ewurade sane ya Ewurade se sane ma Ewurade se sane ma ni fu animonyam shema why bida yeda wase so why ya show ni kunfan munyam yeda wase adum boja ni nti amen Pentecost nyamia or turn the table what's the name if I just want to communicate here Obit me after on 0244 26 93 52 0244 26 93 52 okay ochina so yebe baby you be nya wonwum ni bi ato yebe kana so ho asa e go sia ma be so for in akua no is a one and a in charge of the nyum no baby bia agwazi CJ yeah sorry my family time no kakra mo fan cheme but hey a man for enjoy ade no obetibia me yeshia sisi a my father's house na anope 8 o'clock yabon pie Friday never again all night because in what dress it CJ Yanko CJ Yanko